Колохан 90-ны өсөдө болмактанан кебихайын. Онна аяк айымның спортивный формата лох сүппетин. Олох белген өсө инники буланнар олохко шырыбырын кенниттен үрдән кәңән хәлләр, онна бартыган анакын беге жомут тумус тутталлар. Онаны яха чеген доробияны онна айымнала хүләне багарабыт. Я билем булла тылы беребин мен bu bilgin etene hardılar eder halayatçı beytinden kalan komuhun manan kelleceğin. Onu da Evgeni Sayem'le bütün kurduk. Canı Sergeni kıtta website'lı bular. Onu bu Krishnapol Dmitrievich Utkun kurduk. Nikolay Spiridonov Shishigin kurduk. Ulahan attak sollar can kennetten eder ki kalem baran. Geniler tahamların tüherbekke Sürdan şeydik üleli hıcırın. Bәті айымнелақ жекергентен түрәбіт таты улуғын қарбалағыттан түріттәқ бұл бейе құты олыс бітермел бақтық күтті бұд. Сақа сәрін челвенетігер айымнелақты көлеләбіт. Бұл құмыз аң түтітау музейін салая хыджара бәті тұғынан бәті соллақ істәқ. Оның жабахал ұста Дмитрий гәті тылы беребіт. Дмитрий Дмитриевич яха әмет тобана бұл құмыз бар. Ondan oynayıptan sağlığındı. Beyaz demet olarak hep bütün kendinden. Temaqtal bu ütüyatlarga tehin baragıtın attan bu satılan kelbet olan hokününen ondan bu boğaları durur humus günün ditikistindige ardelibin. Ondan setenliği biyağa 2011 yıllaqtanla bu humus günün bıgıtından bilinilden baran Сылтан сыл кенетерәһендер кәңәтер бу сетенни ый саңататтан биһиги бүтүн комус ыйым быгытынан атарылды. Улин бу юстатын тухары ытыллар тәрәһен биһихаттан атаксыбы галбах. Онтон бүгүн бу бир тарбаха ватна тәрәһемит бу үрүң ус анабул комустар ден аттак кенеге битен биһиги бу Национальная библиотека историческая халаты эркелен мустан олтула капситолору бу кенеге тула биһигеттенсе Кастадан эрде эме терәһен оңроммут этен бәбит сынабытын этен бу маннамем ырытыган турабыт. Ол да боллар бу Иван Кононович айырлете холбура Спиридонович анан чинчиитнен бу көһөннөр көстөн ихер кеңәтер кеңән ихер онухы болгонта ме улатан ихер дим. Аны тузбем Иван Кононовичтин көрсүхүмүнөттөн кини улгандык гажануларда оны бисиспиппит. Ол да болар бу миген холбур эдер киһидиен кини хаябакка туттуураты да көрбөккө, хени да көрбөккө бу тута бу эдер директор келбиттен болбутугар. Онда Иван Егорович эме тус этиндеме кылатта оны сыганна бу директор хаянда бейтан анал комустак булукта оны тубан ал комугу бу кабалыста Иван Коновичтен оңорреден көрдүхүтүн бу хагым макка бу меха бир бүтөһө комустардан бир дестери бу меха мен бүгүн бу кете хеджабы. Онуттан эти көрсүхүбүдөттөн хүддайстин ихирах кинеттен ага ки быгытнан меха сүбема быгытнан бүтүн аты жетигер ыңран чейдетен бу комуспун либер туттаран турар. Онна манна интерехне ба түгөн болан турар. Биһиге биле көрсүхембит билсиһем борон комуска тарда була. О комуска тарды бар ким арай төлөн ус диен келди. Төлөн ус бар. Онна ылыр комускына ал ден борон тардан көрбүдөрөй. Кине таттагын мен комухум кинеге төрөт этигене де билдибет, делен де хиллибет. Жикти баайтык хайыр. Онтон уйбан ылал агал буга берген. Мен төттөрү бәбер берден таттыран хитиндер тардыбыдым. Комухум мен бәм хиттак буну Аллах береме ылланы хиллер. Оны өтün менер болбата оны уйбан эместибитен бу жакчы дааны анабул комустен анабул комус болар эбит ден бәйтен эме төмүк оңорбута. Онотон ол комуспун бу күн беңеңиди үлебер тухунабын сылайдакына тардабын, отон мунчарбытта ыргапытта күннер бар тардабын. Онотон бу меха күн бүгүн бу соодо комугун болар. Олен бу дах ыксары тутабы. Тохтене дехин барабы. Мен бу комус эгетигер Hüdda birinciler bolu bıhı maygı var ondan ol köstütüger bihi bugün kelen olardı. Bilgin Ivan Konuş bihine kadar soğuk oldu bollar bu bihi bu komusay getiger ulukan doğurdu hu kolu burtara bağlar ondan bir destere bu Ivan Konuş şunu Spiridonovich İkker diğer barın bihi biletene de etiyek bitete birge bultular da de elbette bu bulturene bol bakka kinler ayar üledir geremi tenge hüdda tuğtuk ayımnalaqtı kıttanlar onu tek kötüten beylen sitersen birim bu
олус үчүгей инструментler bu üyesken takıldıklarını Homus egetигер doğurduğu бар, ол doğurduğu salganır, onu bu doğurduğu salgı dekenen bara turun bağırı. Ondan bir üstün mandık hana var mı? Kolubura bu mandık bu hananı Толкуйдабыды мен балайды болла, өскөтін қолыбыра андойду бастың тарбақтағы бұл скрипачтара, бұл виолончелистара, күн бүгін кенлер дойду сирдергер тиенлер выступайдыр боллақтарына кенлерге, бұл Страдивари 17 үйетағы уыз скрипкатынланыр адыр бұл музейдер кенеға улған концерттары берелергер улассалар. Ол улассыларығар да білден тұрар, хүдді улған международный браб, хүдді улған деберіннес, доғавар үйін бағадың түйерсінің оралдар. Ondan bihi arayon ol nimanı bilgin olukka kildir yakbetini sebebi de doğuyen tolkoylar bağlılar. Ondan hüddah bilgin tuğqa baygı dolga sığınlığı bu muzey fondatın karayetigar Россия federalini hukonları hüddah kıtanaktar. Ol da bollar bu manna miye etinli köstükler emiye kasime pununan emiye bağlılar evet. Onu bihi Medcet elçiler, kolora bu muzeyge kelbet elçiler, kelem baranlar, beygi bu tığıslarını istihbetin bağırı botkinler, kaydaq, kas videomuk uratı tığıstaq, oto uratıtın ararın öydüğbetin bağırı bitiyetçiler bağlılar, ondan bilden tura, anıgı teknologiyadan kaya bağır sitihir kığ var, kaçıra bağır bulunnadı, ol gınan baran. Bu uus satabılın, uus beyetin tolorput, nimatın uratıtın, etini bağır kenaz, bu bihigi anantalar virtuoz komuşutlar bu tegen kos tığatan kos ehitinlere demiyor jongi hergah tiyergiyaktre bita du diyengi miye tolkuy hana var. Onotton etimi bilden turan bir gün hana bitçe kiholoka killer bet ol gınan baran etini miye kihel baktık tolkuydun etini miye bağır oloka killerin miye söpkeni detebet. Onotton bu bugün terehen bilden turan kastadanı kepsep etbet kastadanı Butula Mustafa Butulda bollar ülettim de salkanan baran yerdi. Eti horok komustar hitero komullan ta havadaktır bu bugün siteri muhunna. Ondan salgıdan kinler testara bu jon öyger hanatıgar pulgagar taptata hıcıktırın bağara butatın oğustun bu spidon evşemiye eti proyektten proyek üyesken audio materyalları tümü hadineter. Ondan bu manna mustanlırocan barı kömürüğü kayın, kıttığı kayın, iti çağıgar bilden turan bu birimi komus masterlardan uğulucu tığıstağ, uğulucu beytemiye uratı ayılarda uz ülede salgı ikistığından emi hildiyen bağırabıt. Ondan ol çağıgar emi barı bir somağı bolan. Hürda doğurdu tuğtuk sıhanga bu ayımın emi üleliye kayın, bir göreliye kayın. Ondan kaz bildi ki bu ütüye sanatı olukka kireliger denin rabın. Barıgıtın kelen yer komus gününden, ondan bu ümit olukka gününden. Yemaktan? Bütün müzikan neydi? Ziyumdan hangi? Хочу пиши, что надо, я на работе, через час только позвоню. Напишу.
Kete kurdu bu yan bu min elbette konuşutlar istedim. Bu kolaboratif takdim bir tehlikeli yanına aktardan matıklarından yeni tardan hitnedim. Atonu inine bu büdülü hıyadar di Ivan Goreş tardan ime matıkların me kabutan tardan alıp. Nol bu hıyartan beğen me Mustafa ol burası testar bunu emekillerin alıp. Kete kurdu maktar. Komuskonya hujun uston beta ayımnı bolladı. Komuskonya hun ayımnı. Onun saha ayımnılar saha alban istindiyen. Onun ayımnılar saha ayımnılar saha birin tohugar biyaha üyetten üyaga talannak jekerketler saha narotun sayınlarallar. Ol kurduk Российская Федерация üyeregaritin туйгуна боллагади. Башөттәк бу гылете мен агаган этеп. Николай Петрович Российская Федерация үерегәритен туйгуна мен тынакты көрбүт кем сотту боламын. Кенене кергененен комуска ойнулларын, комустарын, ансамблын бартын көрөн торабын. Онна сүрдәгән сагын торабын бу сеттен отанан комус оңорбу тара уз хоготак болду. Kendiki kendini ucurdur camballar. Evet dedi bu Perdönovich ottonda men eder kültürlü hete institut köyüne hete bunu sürdüğün soğuyun torabın. Ondan bu Nikolay Nikolaevich bete kerem bana mesleğin bula tur bahalısta. Bete uçuğunay bolan bu komuhu химический составы var diye toğur bartıgır diye sürdüğün сырдатта. Оны бұл кетігінші оны ғасылдаққа Нуча географическое обществотын члене Белоптен Суруер таланнақы Бурцевы династия мастеров Якутского Хомуса ден улахан сборник тахарын тұрар. Оны қартысқаларда. Оны бұл жекерген қомысшыт жекерген үлетін қамнағын сырдатан бұл ан дойдуға интерехин тардан тұрар қомысшы. Қомысты бұл бейі бұрсаптар бұтын тұғынан сұрияр. Онна бұл барғаны библиотека дем бар бет ан дойду тағы ол онна ме бұл кейрен интерехин дейд жонныру хүрдәғын түмен көярға хүджер үтекен информацияны бұл мен әйгін сырдатарымын көрімін сеғым ақтая бұларымын. Оны да bir döydolaqından kem tuttumun. Onun şey Nikolay Nikolaevich bihe yaha bilgin tılı bir yere bit. Nikolay Nikolaevich bihe bugün tılı teşi bitehip olar. Ondan bari oynaşıyorlar. Suvurucu oynayan barıqtara. Ya bahalıstan Nikolay Nikolaevich. Ya bastatan turan bihege uçlar experience bir şeyinge gösterip bir şeyine. Oğan maktabıtın tirerleri bu bihege bir jarık tahpıtın Ivan Kononovich bürün us ayarövletin sıddapıtından onda bu mandık ütüken kinigene taharbıtından iti Nikolay Spiridonovich, Ivan Igorovich ona da itin indine jarıktamı canlar ülelerin otundan salqağın bu Xomuskonya açılar onu Xomus ustaların bilge tutan ületi onluk sayınları ülete baratorların sitimdir eme bir sünken üle bar bu butunan bege hüddan görebit. Men bu ustar bies kölyönelerin tığnaqtırın tığnaqtar körün ahanlar ki bolabın. Bastatan turan ol bastaqı men biler ustarım bu kılıcı us bu Ameniku us men ağam Gogolev Igor Petrovich egin bolallar bu kendiler otoritevi toskolalara bu bölüğüne zarifyanan bu taatanan tarhananlar ilgijallar etiler oskolalara bile saydan beyata ustar qohtana hal bak bolan turallar bilgen ondan bir luhanı görebitere ondan ikis kölüne tamin bevin atı yapın hep ondan mingite tengnak ustara me kelden ahanere bit ondan iki sühüs kölüne var düz kölüne var ondan ösebelin piyataya kolunda devikerde eder oğullar emiye bihigene utumnanlar temir uharada hıcallar egen ete kolur bu manda bir oğa kolur teknoloji üretim bağlı mete direbit ete hayhallah so biyaha tinde geder oğullar baktar biya kolur tuaqtan borontan hıcar bir kız var düz klastan bıha bihigene temir uhar sır hıcar onda bu biyo bastakı
курска технолог туар химик технолог үлет туар үрәр киен шө баты үрәнәте. Огынан баран ол үрәгәттән бис булан әмәкәлән ухарсар бу хатыртата ми ухары бу бутуар кәлән кини җаһамы кылауны бияха булду тутачы таблица бутын бидеме битен көрәче кине була хүддә апетнестәм кини җаха этергә научный руководитель була профессор кинеме булан турабын тон хәдә ул хәлләре билдә бастакere курс булды. Инегана холоботе утумнаан баран яр билген бе устары анал үрәхкә үтәргә үленеге тәҗәбет эти Строгановская академиядәге түлелеге җәбет Московский институт стали сплава түлелеге җәбет Бауманская университетеге түлелеге вот он эти бүген Евгения Саевна эппет олонга дем программа тегеме үдә активнәлек көттәге җәбет бу юрбага туртаты конференция бутанна тиен көттө бутанна бу хомуска да үлел яхпеттен бирәгә бехүгән сәгәтебет бехенди бирәгә мето куйду җәбет устар кеннәре той тахына бу бе культурный код бир сүрүн туга булар бу сахалар темир культуралар бит бу кенләр темир ухаралар бит уру онда бу хому деген оңоролдор биттен төсөргүп бүттен бе бу бе көлөнө усудан кен тутта бутона мактана бу үрүн ус боллагана этегедиле туах беге телир терәһендә битен куру хәҗәрәтә уру йөрәдәнә семинардар онда рахны үрәхтәрәсе курстар оңраны терәтә бит онда те мандар уста таганы булыргы мандарап таганы бар булмырата онда ханы кинедер булады ина санаты хуак скромный багай бу онда кендекете билдән көстән бар бит бу манда бу итылда конкурстага бастакы кис местеләре латтан бар бит инегә кенде билдәр көстәр ус булды онда бу билен бу кинегәннән көрдәхә билдәр хомуска оңячылар бу дүксүләре бу бе үрүн успутка монан оңюлар биттен Сергей көрдүм кине оңор бут оңга элдә халбыт ите хом хоктар бин ханага билсе даганы бу студент шапитен көрдүк бу ким Дмитрий шапитен көрдүк салгы атын толорачылар ийе киден багар шаханганда айылга ген диханыбын. Холовор бу манды бу устар онда хомуанячулар, хомускуанячулар бигүллә тахтарына хүддә тахарилах булыр бит. Оти бихе холовор хомус бут сайт битеген эти интерневе бир тутулукта. Той тахана хомуң буллана хомус кияхар холовор кине дорханы сагачы булар. Онтон ити абертоннарген барата кияха өскүлдер. Олин хомус уха була көрөр бу кия хайдага бете бу кия туа акустическое качестволары хайдага бете ден онтон көрөн кини хиддетен кине ити анал хомустар оңор. Хомус этергеле боростойган баран хүддә устук. Тоҗа тахын музыкальный инструменттардан оло тухунан тоҗа тахына хормосканы, аккордеонны, даганы фортепианоны, скрипканы даллаха барата ким бара лите кине биди гванында. Онтон бу хомуллаха колор бу эте бу димдидим жаппитин көрдүк, батта депеттерин көрдүк. Кихи-кихите тустугунан тыыр. Тоя тахына кине бу дорханы сагачыра, онтон лухан дорханнар этике бу кияхан олдан тахалдар. Олин кандыгары хомус кияха хап болар, кандыгары хомус сөп болбат, олин этергедил бее хомуху булар хүддах ырахан диyorlar. Эти биле колор бу Иван Ивашаппитин көрдүк жол болар, онду хомуху табат аяннахана. Жол табат аяннахана өсө кайдак оңюргуттан эме тотулукта. Түрген оңюнду, бытан сиетардын оңюнду, онна улу вальс муронду, эме тустугунан эме подкоттарнадылар. Бу кендеки беге үйрөтөн көрбөппүт бу сахалы хомус саха хомуха атын омуктар барганларыттан дымбаларыттан ен ураты. Эти уратыта кини бу МТ суэстотен үйрөтө хаҗаммыт элбах саңа билини ылзыбытын. Хаңа жибе улах атырга дол бихи көһөппетак аттыбыттан хаңа бихи саха хомуха саңа хаҗыстыларын булантахардыбыт. Механа бар өсө даганы булантахараны яппет. Бу хомустуга хаҗыстыта үддән истагана кини музыкальный хаҗыстылары үддән истагана саңаттан саңа хаҗыстылар таккан элдер. Онда туран саңа бихи оңячулар бит саңаттан хаңа ниманы булантахараны оңяны элдер. Олиһен эти этергеле бу инструмент бияха хүддах перспективелах индихилах. Айнигынан бу эдеречете үрәмәтә бу хомонан айна хому таптан хому сергианистин тойда хына бу хомус
музыката өсін улахан инникилах. Иннегенан эти атын умуктардааны бигини батыхан эрелдер, бигине үтүктелдер, онна бәлре да ханы дааны килдерехтере турда. Ол иһин тинне хүддә албак үле барар. Вот. Итиннигетен туран оттон тугел багат яхмени бу биге музей бүтүддә олхан эддак үчүе үлени гитар, онда бу биге түмер. Мен бу холбы Иван Егорович ме хүддән улхан макталлахтын той тахына Иван Егорович бу биге хому сергит битер бу манан утумнан үлит битер онна эддак кини жайыта эддак кини хуа боло холбы биге хомунан улхан бага жарыктан япты суга да боллайды. Иннеген да холбы Иван Егорович бу дорога биги толор орта хүддән йөрәбит, онда седаны үләли япты ханыбын. Онна бу холбы бу хомус брайыгын этергедылы барат түттен көмөлөмүт атагар туруу хайын билген культурный инициатива и президентская программа бар. Да, ошуга түшөйдү финансируйданар эти программа холор кыттыкка хөбөтөдөн. Вот, иннигетен туран оттон этергеле дактситини багарабын, онда бу мандык бу хагаламут үлени, анал үлени бу маны эми этергедылы сайындаран өсет дириңетен, наукат түнүн дириңетен тағарани яқанады. Яны шеше экспириенс көсөд бул мактанабыт. Мен кайшылыгын мактап. Бу үтү көлөнелер сетимдерин тугунан этине хашугай, онна отун иннете Иван Егорович бәтин санатын эме этери болу көлөнелер сетимдери кере бәтне. Биге бу маңаны эппетим курту көбген сайына бөйлө битер хамнаспытыгар амбастан конкурстары яқпететтен ыла курук көмөлөх ол хаганы кене хаңа министринен анамбыта онтон икки тегинче Аллаха Михаил Михайлович бехине хотугус ос академия ден теребитин кенне бөйлө бит хамнаспыт өссекенгәбите. Инжегана бихи бу Франс кумпулу кытары манна көрбүт истибит кейбин кытары аны бәтин дойдутугар тиемет эмие көрсөт турабыт. Онно хүрдәг шөйдик көрсөтен биһиге оголор бутун юнкордар бутун кытары көрсүт беритен эмек юха караңга архив бутыгар кийбитнен хүрдәган кем туттабыт. Онда кини мия хасты хомуху белектен турар. Ол хомустары мен анан жарыктанар оголорга белектәбитим, мигин белектәбите жен этерин ден. Мен хомуху коллекциялаба ки харын сынны экспонаттар кайтак тутахтык биниден. Вот Франс кумпул ки буйтнан хүрдәг өтө кеннәк кайда кара кыжык человек мира хүрдәг интерехине көрүләх, хүрдәг интерехине толкуйдах. Ona kini bilgin ağaddetin bu sitimnöngü görüxayın. Bu kıl ürün usput kini xamiye bana minen orbut konustaq. От имени Международного общества Варгана выражаю благодарность Спиридону Спиридоновичу Шишигину за идею и реализацию этой книги в честь Ивана Кононовича Колодесникова. Если Саха-Якутия международная мекка хумуса, тогда Вилюйский район – родина ее лучших мастеров. А Иван Кононович Колодесников занимает главное место среди них. Я узнал об Иване Кононовиче от моих друзей Спиридон Шишигин и Альбина Тектарьева. Они играли на его хумусах и очень хвалили качество этих инструментов. По моей просьбе я получил прекрасный инструмент, и сразу он стал моим любимым инструментом на ноте си. Этот хумус высочайшего качества изготовления и звучания. Не случайно в 2011 году на 7-м Международном конгресс-фестивале «Хумус в культурном пространстве мира» хумус Колодесникова занял второе почетное место на конкурсе «Лучший хумус мира». Мы потеряли великого мастера. С глубоким уважением вспомню его и буду играть на его память.
мақтал. Ана менен көрсүһен хүддәгән тирәһенә бирин оңор буппут. Бу Франц Комполоттан сахайрыгар әлбәттә келе харта интерьергер өретер, онан нараха бу бе музей бу тандойду тагы музей боларын олог да кастыр, Джон Серге интерьерин тардар, оннотон ситимнәхтик әлбәт көрәктәһиләр баралар, аңарда толорашылар кере болбакка. Оны төбелин кендикене нараханы хомус историктарын краеве араха муньяр эмет ухунан сала барыаннады быгылах, коллаборатив билейм мен бу кимдер тустарынан, бурсаптар тустарынан кириге музейге кирбите да. Инне көтөн араха кеккелеген ияқтарыннады болу, очоғыны хеге бәғат көттен, шаг будущейген күрәк туақтарға конференцияларға көтөндөрөн истақытына нәһилекке араха бу үшүгө технолог оголорда үескен ияқтара кирилер составын, хомус составын кеһи билигин сөгөр. Кайтак үйереген хоғжандар бу. Билигин төһөмө үйеректа жөнүндек табакастакты катан оңороллары ду буга ду ден кеһи сөгөр. Онун саха мындыра, саха сатабыла андойдуга курук араха жон сеңәритин ылы турары болу. Те билигин биһиги туқтар бутер барабыт, билигин Георгий Слепцовтан хагалыбыт. Бар да. Георгий Слепцов, биһиги Сергей Афанасьевич Зверев-пыт артынан театр артыга. Вот. Бу телевидение гене турар. Мен Лучевой демди. Хорошо. Меня зовут Георгий Слепцов Чагухан. Я работаю в Национальном театре танца имени Сергея Афанасьевича Зверева КВО. На Хамусе играю с 5 лет, мне 28 лет. Вот. Обучил на Хамусе 3157 человек. А вот недавно прилетел в Санобарск с Абыйского ОУСа, там 45 детей обучились, также сольный концерт провелся. Вот в понедельник улетаю в Момский ОУС, также с концертом и с мастер-классами. Вчера тоже вот провел мастер-класс в библиотеке «Теплый дом», около 20 человек. Вот. Молодец. Так. С Иваном Конновичем я познакомился в 2010 году, пока что тогда еще по телефону, потом, когда международный конгресс был, мы уже встретились, уже наяву познакомились. Вот первый хомус, который он мне сделал, это хомус с низким звучанием. Он постарался сделать максимально низкий звук. Если положить сюда магнит, то звук становится еще ниже. Чуть-чуть просто попробую сыграть на нем. Вот такой вот низкий звук. Он становится еще 2 раза ниже, если положить туда магнит или что-нибудь тяжелое. От Ивана Конновича у меня есть 4 хомуса. Вот один из хомусов крылатый хомус называется, который вот запатентирован. Во время наших гастролей с нашим национальным театром танца мы были в поселке Хампа и с Артуром Семеновым пришли в гости Ивану Конновичу и ночевали у них. Вот. И прям очень уютная семья, очень хорошо нас покормили, дали прям даже отдельный дом, там рядом стоит, да, это должна была быть новая мастерская. Вот, прям так хорошо посидели, поужинали, и вообще можно было бесконечно с ним разговаривать. И по телефону тоже мы все время с ним разговаривали. Даже бывало, что 6 часов мы подряд разговаривали по телефону.
Ничего 6 себе. часов подряд. Ага, вот так. Да. И оказывается, Такой собеседник я думал, хороший. мы с ним только так общаемся. Оказывается, он со всеми хомосистами вот так общается. Молодец какой. Прям звонит и со всеми хомосистами. И пока он полностью не узнает человека, какой человек, все равно за 6 часов человек же много рассказывает, и он понимает, что за человек, как, что он думает, да, и вот каждого человека прям чувствует и вот под него делает хомусы. И стоит ли вообще ему делать хомусы или не стоит, да? Вот, наверное, скорее всего так. И я очень рад, что на его хомусах играют во всем мире. Вот Алена Подужная вообще играет там по всему миру, да, там 10 миллионов просмотров, это на его хомусе. Не только Алена Подужная, все именитые хомусисты, да, вот играют на хомусах Ивана Коновича Колодесникова, вот до сих пор играет. И, конечно, вот хотелось бы, чтобы сделали видеоряд на всех хомусах, которые сейчас есть, и даже можно вот здесь штрих-код поставить на книге, да, допустим, провести камеру на штрих-код, и можно посмотреть, как звучит вот именно вот этот хомус. Это была бы вот очень хорошая идея, вот Дмитрий Бестинов об этом сегодня говорил. Вот. Ну, я думаю, это Георгий поможет. Эти материалы. Он первый тоже очень активно согласился помочь, адреса найти, там, это что, найти. Вот с помощью его я многих хомусистов нашел и хомусы. Так что, надеюсь, это он будет одним из главных помощников. Да, обязательно помогу. Очень приятно. Да, и я думаю, что Иван Конович был бы очень доволен, то, что сейчас проводятся вот такие вот мероприятия, вышла целая книга, и о том, что его хомусы достигают, то есть на его хомусах играет на всей планете, вот даже Франц Кумпов, да? Да. И вот Евгения Исаевна играет на хомусе, вот это тоже очень похвально. Такие прям великие люди играют на его хомусах, и каждый хомусист, у которого есть его хомуса, он точно, я думаю, каждый оценивает его хомус по очень высокому баллу, прям очень. Я максимально просто сколько можно оценить, я вот так оцениваю его хомусы. И, ну, я очень берегу его хомуса, вот у меня 4 есть, но живых только 2, ну, то есть целых только 2 хомуса салмонов. И поэтому я на них очень бережно играю и думаю, что буду играть только когда вот в такие моменты вот, буду хранить, или там, ну, такие самые значимые дни буду играть, чтобы беречь эти хомусы и чтобы они существовали еще очень-очень долго. Спасибо. Вам спасибо. Ну вот видите, с каждым выступающим у нас творческие идеи все расширяются, углубляются. Это, конечно, очень отрадно. И всему этому есть такое периодичное показатели развития. Да? Когда-то Иван Егорович наш ансамбль создал. Этот ансамбль стал основой всего исследовательского и образовательного процесса по хомусу. Да? И вот авторы книг сейчас уже, Спиридон Спиридонович, допустим, Шишигин, является точкой отсчета уже именных хомусов, которые будут дальше проводить исследования. И когда вот мы в январе месяце 2011 года с Францем Кумполом встречались и съемки делали в Вене, вот Августина Платоновна тоже рассказывала об Иване Колодезникове «Юремус», и, если я не ошибаюсь, она играла на его хомусе. Вот. А сейчас мы будем слушать члена ансамбля «Эйер» Саскую Бугуеву. Иван Конович Урасатаян Эдет Даволон Мане беттер шугахатын, мане шугахатын бәкер өндер дәкел туранер ойнер. Хомус оңран берер иделер. Уқте дәкел ма деді? Тет турар өймітінне. Туранер ойнер. Мен телефоннан кептеден баран оңран Беттер шугахан беттер қарам құрыман. Дегенен мен атым Саския Бугаева. Мен болғана бұл қомыспын. Баста 2010 сылақыл бұдым. Мен болғана бәйім әйер ансамблға жырықтынабын. Әйер ансамблға
тугар бардым. Кеттен жертна уплади. Эрбай мустуак гынан барамны бир менник бере түгеллернен рамстабыт хомойо хин бара туспат найга гавларибит олихин. Бу аттыбар яр тупов турар. Кини биха 5 сааттан жырыктынар. Билген 11 класс. Быйыл тирәре хеджер. Руководитель Подибанида Булова, Олонка театрына тыга. Вот. Күнмен комугун боллагана историята ден кайдах те кайбы. Ансамблга жырыктынар оглар боллагана бары хомбумны комугул буттарды ха. Онно боллагана Иван Кононович комугун буттарды Колодезников, оны истен барамын хасенгер бит мына ойна хастык дастар на хаши. Ох иттахпна лун хаши диголох. Ии уйдарам барадыр күрдүгәдә. Мен хамсыр бидем неме хакастыр этпин демен 2-нче ойынсылакка Колодезников Андрей ден битге жыртынар огомны булбудум. Онна хакастабдым. Аны бу бем атын сурулла хаҗар хумуспар саскыя ен чөйбатык. Аны буланы именной хумусын эхпин багарабын дибе. Аны буланы баһастан когорокка тие бер битедә. Онна меник ханабар бем ханабар буланы кыһын горолдар биттемник тимирге. О муксу дие яхнабдым һәп аны эрбай булан макинес битем, онтан жа туппудум, онан намах коластак болтак тенде хумум. Жантон келбидин гена кайга булам бит агайда. Онтуготун ариббитим, ариббитим. Ариббин хаачидик охор курдук суриббитин көрөн барам, наат сохиббитим. Вай, наачи дидеммин. Онна бигин даганы бола костомун, олох бәме сулгу хиджабын, жевер даганы мәнен ябаппын, хакатстыбын. Онна эмястынан агайын юбын де. Яктын багарабын. Жана бигин киги янын аньян хитин рехбит.
Мақтал. Бары өсі бірге таттақтарына өсі шөй болады. Мен авар қомыстарды тәден енік болықта дегені. Қос дұрқанын, қомыс қосқорда дұрқанын атан, туанан аттаран енік таттаққа кейіға жайыта бұдан ұлттық болар. Түрген тәдеміне ғанындағыр. Яре сахай Колодезникованы істейік бет? Бенкелелік. Келеректі. Өтші беремебіт бітті. Білігін бары ойы бұд. Атым бағар кемелет әркей бағында. Оқты. Кемеме свободный микрофонға тылатен бағарашы барды. Білігін болағана бейгі. Томна. Ин балайда жөйдік кәпсәтей болла. Бүтіқпітіне бары көмілен Иван Ивановичтарын оғай тардық бұттиғаны ғой. Ол үніне бұл кемеға қонан үшкі бұл аңы тақсыфыт бір кенегені бәліқ бері. Ән мұны де бара. Бұйба мұнылар. Оны бұл білтекі Лариса Никитьевна, заведующая Аян бұл мұны білтекі бұл кенеге бар болырмағылақ. Сахан Ротун библиотекада бейге мындырбыт, сатабыт, самый муньюлар салаты краеведение болар. Краеведение халатын салаяшыта, Лариса Никитьевна Кучкина эти бәләғі тұтты. Онытын өсі бейді әттіқі Иван Конович құмы бар еті Франс күмпілері ол батақ. Японияға бағылар, Италияға бағылар, Германия бағылар, Монголия бағылар. Кенеге бар кенет. Келбей ол кенеге бар. Онытын қомыс амынеке әтен тұрыр әті. Қомыс керкел бол батақ, қомыс туақ музыкалыр тәрелден. Онан Иван Конович қомыстары өсі дағаны жүрүйе тұрдыңдар. Андай дуға кенні ғаналыр қомыс өртәшілер балылар, қомысшыттар балылар олары өртті, көзіті қағандай өппәттік тоғылатын. Ол ең туақ анығызқы өсі қомыс көйіннағына өсі бейіз кенені тағырығы қағылды мәті, оның тұнлық аяндағыны дейшкелақ тағыры бәді. Оның қомыстағы жонлар бұқы бары товарыстарғыда, доғыттарғыда ретәңгет әддәттен Музейге білдер. видео ұстаста меға тексері қатын өпіті. Әбетер музейге білінден. Görgey tılın berdi di. Eder etkilerden komayı oladı. Ondan bari kömeleme komay daqbutna qahanere onu kiniga günserim körüyor diye onu. Yarın Larisa Nikitьевна tıleterde bahalısta. Evgeni sayemne tılın berdi di kömeleyim. Да, кайта. Жүрүхүйен жекти дорхон комус боланы кутуллар, тарбактарым комустардан санабын монеталлар. Үтү кехенен бүгүнгү өрүлак терехин кыттылактара, ыңырылак ылжыттар. Отчоттон батчага дери бысалага төһөлө калбак көрсүгүлөр, бечердер, саңа сагалахыннар болан аспыттары болор. Ытыктабыллах Спиридон Спиридонович. Икки тыгынча сүрбе бир сыллакка таксыбыт, саңа кенеген сүрактен итинен, өссө төгүл сүрактен итинен, республикабыт бир духовный, интеллектуальный кине, национальный библиотека коллективын атыттан, итетик истенник агардалибит. Доробай бол, онна томбу бүгүн төгүрүк остол толателдибит, тоқ бар үтө саналар, үтө багатыллар барыта тиитиннер, арчылатыннар, карыстатыннар, же кергеңер жолу харгыны багаран туран бейбит семей белакпытын эйги доксуну тыскыт тыгынан туттарарбын күңүллән. Борис Павлов. Yere, tühün yere. Yere turun yere. Yere falan sonra karskete gider. Nifan taşma ilgi bu orada.
Ага,